bunu kendi aramızda, farklı gruplarda, bireysel seviyede hepimizin dile getirdiği bir şeydi. Aslında biz varız, sinema olarak varız ama bir arada değiliz. Tabii ki de farklı küçük gruplar, farklı şehir içi, şehir bölgesel yapılanmalar tabii ki var ama hepimizin bir arada olduğu kapsayıcı bir oluşumun olmadığı ve hepimizin buna ihtiyaç olduğunu konuşuyorduk. Ve yakın zamanda birçok arkadaş bunu düşünmüş. Dolayısıyla böyle bir fikir birlikteliğiyle böyle bir çalıştay kararı alındı. Aramızda Türkiye'nin her tarafından sinemacılar var. Farklı görüşlerden, farklı üretim pratiğinden ve sinemanın farklı alanlarından gelen arkadaşlar bir aradayız. Çok gençler de var. Yıllarını, emeğini sinemaya harcamış arkadaşlarımız da burada. Buradaki en büyük sıkıntı yani sinema, Kürt sineması bağlamında hem benim fikrim hem de bence genel fikir biz belli bir yere geldik zaten. Fakat o geldiğimiz yerde çok büyük eksiklerimiz de var. Bir örgütlenme, hep beraber bir örgütlenme halimiz yok. Bunun eksikliğini hepimiz kendi bireysel deneyimimizde görüyoruz. Ve bu çalıştay belki de artık hem birbirimizi tanımak hem o bireysel mücadelelerden çıkıp topluca belki de sorunları görüp ortak bir mücadele birbiriyle bir şeyle çatışacaksak, bir zorlukla mücadele vereceksek de onu hep beraber vermek için ve bunun nasıl olacağını tartışma amacıyla yapılmış bir çalıştay oldu. Em anha yüram hatine Amedê ji bo komqebatiya sînemayê û ser piskirêkê sînemayê em hemî hev civîn bûne. Gelek ji ber ku hevalê me em hemî tev civîn bûne ji ser piskirêkê sînemayê û li ser em çawa vî karî ser bixinin, em vî karî çawa çêbikin. Em hemî tev ji bo wî kom bûne. Vê komxebatê tiştê herî giring vê komxebatê de tiştek wisa çêbde. Hevalê ku em me bi sala hev nedîtiye, meha hev nedîtiye, em li vir em hev dibînin, em hev hemêz dikin. û em ji hev fehm dikin. Piskirêkê me çi in, tengasiyê me çi in, em ser wan tişta diaxivin. Ji ber vî komxebatê wisa her tim şeş meh carkî ya da sala carkî çêbe gelek baş e û gelek ji bo sînemayê giring e. Sinema gerên Kürt bi hev rabin bi yekîtî, bi yek ziman, bi yek dil, bi tevatîl gel hev çê bikin. Ew çav sînemayê Kurdî ez bawer dikim ew ser bikeve. Ku meriv bi yek wek ye, yani meriv bêkes ve û meriv nekom ve kolektif kî nava meriva de tune be, ew çav sînemaya şu welatekî yani kesên ku bê welat, kesên bê dewlet bi rastî bêjin, ku bi yek wek tişkî ser nakeve zanîn. Inca ku em li hev kom bibin, kolektifekî tiştekî derbikeve rastî, ew çav ez bawer dikim sînemaya Kurdî jî ê bi ser bikeve û vê komxebatê jî wî gelek baş e. Wekî sînema kareke Kurd, anjî em bêjin xebatkareke sînemaya Kurdî, ew komxebate heqeten hem pêwîstiya we hem ji bo min di astekî em bêjin merheleyekî herî bilind e û sînemaya Kurdî dibêjim. Ji ber ku ew komxebate dê bibe wesîleya tiştên baş. Çawa tiştên baş? Ji ber ku gelekî kêmasiyên sînemaya Kurdî hene. Di bazara em bêjin dinyayê da sînemaya Kurdî kême an ji bazara sînemaya Kurdî çinîne, zimanê Kurdî hinek caran nakeve nav sînemaya Kurdî, yani hinek caran wisa tê pênasêkirinê. Em bêjin xebatkarên sînemaya Kurdî gelek caran nahîn cem hev, komisyon nahîne avakirinê, gelek pirsgirêkên me hene yani di sînemaya Kurdî de ew komxebatên wiha dê rê li ber me vekin. Em ê xwe bigihîne gelek kesên din. Em ê fîlmên xwe bi hevra çêbikin. Em ê bikaribin bi zimanê xwe bigihin cihên dûr jî yani hinek gund gundewarî, hinek em bêjin navçeyên biçûk hene lê em nikarin xwe bigihîne wan. Ew em bêjin komxebate an jî xebatên wiha ku me hemû sînemagerin tîne cem hev dibe sedema çirûskekê. Ew çirûskî dê çiqas deng vede, dê çiqas agireke geş bibe, ez divê tam nizanim lê hêviya min ew e ku komxebatên wiha an jî xebatên wiha me bigihîne vê astê ku êdî em nebêjin ka gelo sînemaya Kurdî heye an na.
ام بیشن سینما کردی هیا ما او پرسکرک داویا خواهشتینه و ام ریل بر خواهد کن ام فیلم باشتر چه بکن ام پرسکرک کردان به سینمای به کامرای خیز بکن گنجم هب و ام پیشکشی خلق برید